Tamara Veljković-Popović iz Užica svakodnevno nesebično pruža svoju ruku pomoći deci sa invaliditetom. Ona je lični pratilac, radi sa 2 dece, sa jednim u prepodnevnim, a sa drugim u popodnevnim satima i kaže da se trudi da ispuni sve zadatke koji su pred njom. Ustajemo jako rano, odmah da vam kažem, isto kad i oni. Dolazimo po njih ispred kuće, pozdravljamo se i nakon toga u školu. 6 sati smo od 5. do 8. razreda, Davor je 5. 6 sati sam sa njim u školi. Ponekad se desi da nemamo baš 6 ili 7 časova, pa se možda malo i ranije vratimo. Tamarina uloga je jedna od važnijih karika kada su u pitanju spona i potreba deteta sa kojim radi i tvrdi da su ovim vidom inkluzivne podrške zadovoljni kako roditelji, tako i nastavnici. Taj sam odnos između nas dvoje ispadne kao jedno posredništvo. Ja njegov jezik trudim se da razumem i taj jezik samo prenesem onome kome je potrebno. Mi idemo zajedno i u pekaru i u školi. Prosto ja sa njim imam svoj način komunikacije, razumem ga i prenesem nastavniku i prosto tako funkcioniše. Tako je i u pošti, tako je sa svom decom koja bi mu nešto ispričala, a u nekom trenutku on ne može baš sve da shvati, pa mu ja to malo tako suzim. Saradnja je, opet vam kažem, između nas i nastavnika i sa roditeljima neverovatna. Bitno je razumeti njihov jezik. Iz Gradskog centra za socijalni rad su se osvrnuli na značaj inkluzivne podrške ličnog pratioca deteta i kažu da su svi obučeni te maksimalno osluškuju potrebe deteta. Pored nastavnika, učitelja pedagoško-psihološke službe, defektologa i lični pratilac je bitna karika zato što se dete osjeća sigurno i bezbedno uz njega, zna da je jedno lice samo određeno za njega, da je njemu naklonjeno i kada oni nađu zajednički jezik i kada bude dobra saradnja svih karika u tom lancu, onda inkluzija se odvija na pravi način. Da lični pratioci imaju obuke, idu za vršenje usluge ličnog pratioca, imaju sertifikate, također i nastavni kadar, svi su sve više i više senzibilisani za rad sa takvom decom. Prednost grada na Đetinji kada je inkluzija u pitanju je to što je u tom gradu učiteljski fakultet, pa je većina kadrova koji rade sa decom ometenom u razvoju visoko obrazovano i spremno da se i dalje edukuje za rad sa osobama sa invaliditetom. Nama 95% ličnih pratilaca je sa učiteljskog fakulteta, ima znači završen učiteljski fakultet, što nam umnogome znači i u pružanju ove usluge, jer oni koriste svoja znanja koja su stekli na fakultetu i upotpunjuju uslugu. Znači, pored brige o bezbednosti deteta, oni njima pomažu i u savladavanju i školskih i životnih veština. I samim tim ova usluga je podignuta na viši nivo i sama inkluzija dobija neku višu konotaciju i bolji smisao. S obzirom na dosadašnja iskustva, kada je inkluzija u pitanju, može se reći da je teritorija Užica primer dobre prakse i sigurnim koracima gazi napred i sve više Užičana ima svest o tome koliko je važno uključivanje osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu.